Яшчэ ў 2011 годзе, незадоўга да сваёй смерці, Валерый Рубінчык патэлефанаваў у музей са словамі падзякі за экспазіцыю, якую арганізоўвалі да яго 70-гадовага юбілея. Тады ён таксама хваляваўся аб захаванні памяці пра свае фильмы. Мы как бы чувствовали свою обязанность не забыть эту просьбу, это обращение. И когда вот календарь нам подсказал, что пора, очередной юбилей, 80-летие, мы постарались ответить на эту просьбу еще более масштабной, содержательной, разнообразной выставкой. Больш за 200 экспанатаў з кінапаэмы «Вянок санетаў», фантастычнай драмы «Адступнік», гістарычнай меладрамы «Магіла льва». Для стварэння выставы аўтары каля месяца працавалі ў фондах кінастудыі «Беларусфільм», дзе шукалі рэчы, якія засталіся пасля здымак. Асабліва каштоўныя батлейка і сукенка з фільма «Дзікае паляванне караля Стаха». В данном проекте хотелось такими сценическими средствами использовать свет, использовать реквизит. Не просто сухую информацию в виде фотографий, документов и сценариев в витрину, а хотелось бы выставочной драматургией вовлечь зрителя в тему, в кино, в создание этого кино, в особенности этого режиссера, в особенности из фильмов, которые он снимал. Паглядзець рэтраспектыву фільмаў Валеры Рубінчыка і наведаць выставу, прысвечаную яго 80-годдзю, можна да 28 чэрвеня.